ababukeli bayithumelile imbono yabo yevideo malungana nalolu daba. Abafundi abafeyilile abangadikibali. Nalaba baningi abaphumelele namhlanje abayizinto ethize abafeyila kaningi bamudwayidwa yokufeyila. So abafundi abangadikibali ababuyele baregister kabusha. Abafundi abathe abaphumelela ndiyacela babuyele esikoleni bangalahli ithemba. Mna ndingathi emntwini ofeyile ugrade 12 ndiyayazi kunzima akho lula tu. Kodwa ke wonke umuntu uyafeyila efini and xa ufeyila ithetha uba uyifeyila. Loo nto ithetha uba qha jonga apho uphazame khona and then ulungise ke ngokuqhubekeke. Ngithi kini nonke bantwana basekhaya abangakaphumelelanga amatriculation awa 2019. Go back to school. This is not the end of the road. Abanye babo usayobathola basagida ku first year yabo. Ngithi abangaphumelelanga bengalilahli ithemba basezophumelela nangokudala. Engakusho mina kubafundi abangaphumelelanga ukuthi kusuke ngaphelile ngempilo ngomatric. Usengayo matric yolungisa uphinde uphumelele uqhubeke nayo impilo zakho.